Marawit, subscribe ke da channel pau ke mai ia ngai whamatara koe ni. Hoko bene tari ngai whihui ki whikau me whika o Manufekai. Ai kou tala noa ke mo Faka'ilonga o Manufekai, tala noa ke e toi whakahawa he taha tolu. We staha no ke taha walukupeo to e lawat pe o kune kouna e kakai ko toa pe ai iki mo e lalahi koloa ia me masiwa. Tawa taina mo e pōpula ke nau ai ke te nau tolu ha Faka'ilonga iho nau nima to matau pe iho nau la e. Pake ua na alawa hataha ke whakatau mai pe whakatau atu o ka pau i kai ia teia e Faka'ilonga ko ia. Aia koe hingoa e Manufekai pe koe whika a hono hingoa. Au e mea ni ai poto ko ia wata mai une fatu ai whika o Manufekai. He koe whika whaka e tangata ia. Pe ko hono whika koe hono ngeau maono ngafuru maono. Koe whiu no ko lewa tau hoat kei. Whakat pen he video koe nei laki ai. Ai koe whiu no ko peheni. Koe ha hono mahu inga. Pe koe ha hono uhinga. O ku ai e kakai ke te nau tolu e Faka'ilonga e Manufekai. Hona tapu matara fo ki mua koe I misi koe Manufekai ai ko ku ho ke manawa mo uia he Manufekai hono ua koe I misi e Manufekai uluaki. Manufekai ko talo ke vai taha tolu vesi uluaki ai ange kia e taloni mo e pure mo e malohi ko toa e talakoni ai koe malohi mo e mawhai mo e taloni a setani te volo pia mo e ngata ange ke Manufekai uluaki kono I misi e. Aia ko ia ni une whamalohi ka kai ke nau ai ke te nau tolu, ke o nau nima pe ke o nau la e, ai Faka'ilonga e Manufekai, ai pe mo hingoa e Manufekai, ko Faka'ilonga ko hingoa e Manufekai, mo e whika ono hingoa. Setane, ono, setane, ono, la e, mo e uma. Aia, koe hao no uhinga o nau ai, koe uhi pe nau ofa ke nau mo e mena tau lau ke, koe uhi he ka pau o I kai ia teia e Faka'ilonga e Manufekai, pau ke nau ai e Faka'ilonga Manufekai, koe uhi ka nau lava o whakatau atu, pe whakatau mai. Eko na mo ni, ka kai nau ofa ke nau moi, ka kai nau whakatupu koroa, whakatau atu whakatau mai, koe ngāwe whakapisinisi, koe ka kai nau whakaam ke nau mo ui I he mama, koe nau ofa nge nau tolu he koroa, he nau ofa ki he eiki koe na ne ri oa e ne mo ui o tuku ke more, koe hiko ke nau tuku. Kono hinga peu nau ai e ke te nau tolu, ai Faka'ilonga, mo e hingoa, mo e whika o Manufekai, o setane, koe uhi, he nau whanga toke whahawhi nau mo. Koe uhi ka pai ke ai e koe ke te koe kalamai e tāmate. Ka pai ke ai ke te koe, mai leo koe te ke huu koe ke Manufekai, e tāmate. E koe nau ofa ke nau mo ui pe kai ngatai, tau lau ke nau, ko kākā I nau tolu o whee ki nau tolu, me nau mui, ki he lami koe na ne whakatau, ki tau tolu a ki hono tata. Sai koe harewa e whika o Manufekai. Koe whika o Manufekai, koe ono. Mai na beu tau mai ke te tau tau. Sai, koe hana uhinga. O tau mai be heni, koe ia o atamai ke me whatu ai whika o Manufekai. He koe whika whaka e tangata e pe kono whika, koe ono ngeau, maa ono ngafuru maa ono. Sai, o mahuinga pito heni, koe mea kou mau, e tō rahana tau mai ke te au koe whika koe niu, koe hingai ki he tu I tapu, koe o mahino pe ke te au, koe mea mahuinga kou tau ilo he, koe whika whaka e tangata, pe koe whika o e tangata, pe koe whika o lava ke tau whika I whaka e tangata, e lau pe ke uhinga lo ua pe. Sai, koe harewa e whika koe, ia bene e ngai whakawofua, mantui koe mea mahu inga taha he nige ke manatu I koe tohi koe nina e whauia he kuonga senturi uruaki. Whauia e he apostoloko sione na I he motu maka ko pāti mosi, tala mahe wahe uruaki. Koe uhi koe whakatanga na e whai ke teia mo e kau kristiani. Koe kau ngā mamahi. Koe ni tohi ke whakaloto lahi ke si kau kristiani koe na e whakatanga I ki nau tolu he pure anga loma. Sai weongo whakatanga la lahi historia na e hoko he senturi uruaki. Koe whakatanga uruaki na e whaia he empoloko ko nelo. Tau nima whaia ke tau ono valu koe senturi uruaki. Ko nelo enda ne hanga koe o vari ake kau kristiani, vari tau, ne tutu o mama aki. Ai ano koro na iku empoloko iau ne tau na kita. Koe reu mo e whakatanga lahi na e whai e he empoloko tomitiani. O fia ke he tau hiva ono kongo na pekia sione. Whakawofua toko lahi, koe whakatanga koe talano koe whakatanga e kuonga koe nelo koe whakatanga lahi ia. Pea upehe e ni ihi.
Koe fika koe ni wai e sioni. Ai foko uhinga mandu koe tohina whai ke kakai o kuonga ko ia. Kono uhinga ko pehe, te kai ke hatu i tapu e taimi ko ia, ke tau whaka uhinga ke hatu i tapu, pe ko hai hatu e tangata, pe koe uhinga ke pure anga koe na honga ai huhu malu i. Koe mea ni he kuonga sinturi uruaki. Koe ele whakapuafua, koe hingoa ko o Nelo Sisa, na NRNCSR, mandu koe hingoa koe pai spela whakahe pelu. E kono spela whakahe pelu, koe ke hawa wele le whakahe pelu, koe ngai fui konsonani tepe. Tō kua ka pa e whika e tānaki whakataha ngai fui konsonani te koe na NRN pia moe CSR. Koe whakafuafua pe. Ai koe angai, kia te hao uofianga ngai whakafuafua pe he. Koe hinga pe koe whika ia e hingoa o sisa, pe koe uhinga, he koe tangata e kawalalau, koe I misia, koe ia o whakafotunga mai I haa tangata. E whafotunga e te volo, moe ngawe e te volo, he kune whakatanga o tā matei, ai kau Christian e kakai, nau mui ke lami, ai kakai, ko nau fufuru, fōki nau tōru pia fufuru he taa e ki ko Sisu Christ. Sai, tuke o whaipeha ki whaka uhinga. Ka te utuku he, ka tau alu ke video hoko, ko ke utuki hanga whamata e toa, ai uhinga ko pehe, ko whika ia Manufekai. E ko tuku he, ko whakaukau, o tonu ke tau whakaikai e tau tōru ia, ikai ko uhinga ke tu I tapu e ne te ka tu I tapu he kuonga ko ia. O kuofi an, e whakakaukau, ko uhinga ni ke Nelo Sisa, pe ko uhinga ke Sisa Tomitian, ko uhinga ni ke empola loma ko ena ne whakatanga e kau Christiane sinturi uwaki, kuonga sione apostolo me kau Christiane, kono uhinga whai e sione tohi ke whakalotolahi ke tekinau tolu, ka kunihanga fufua ke whika koe ke hui ke ua ilo hataka nau sio peke ai, te nau ilo pe ki nau tolu. Marabit.